kasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Dak kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mangasawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama ken mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang. Ano kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka tapno may kasar mo tinubyam. Di kan tumat nagururnong iday. Ngarod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa ngem awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon. Tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat. Mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo amasakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga anak ano iti anak yung Agganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamodyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutangak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkelagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Ano? Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. Jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron.
Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan, nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw una. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imut-mut na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imut da. Jak to awisan ida, intun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Uwi nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Ono, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan intun bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti maparte. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kin ni nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jak amu alakay. Madlaw ngamin anak kapsot ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo. Tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na. Agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak ngem di katugangan na marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak ambo Madlaw ama di tinakam na. Tanapuspon ti kasar. Nakamisuot. Saan ama tagtagari? Bye-bye No di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot ti adaken ka unaw. Ag ngabiton ken patay ni abalayan ngem itantan mo pa laang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito'y. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ket aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan ngay. Makauray ka kumauno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas taunay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tani,
awan ipakankon kadagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Jak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakankon kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi ken lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo mo't langan, nanang. Wen nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niyaw ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga Ang mga mabanglas ti taraon maluto adagaos. Saan tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod ada awag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga Apay anak ka Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana agsapul tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kaw. O anya, adda na kontak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminin nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menangkal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan,
Sapay ko tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Unaw, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay, katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay met abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar kadata. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Ket, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agunget mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa napartain nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kuna masyak ti unang mabayadan. Bayadan mo na utang mo, tausaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga taday to yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayro pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin. Impilit mo atuluyan ti kasar. Ket ammumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Ammumit aninamnamak ti parwad a pagbayad.
Kan inak man din makitrabaho di kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababay inti masingsingir. Pati siya, mairamraman ang masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madanon dito'y balay. Siya kung ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag. Manang Bianang! Ineng, ayan mau. Tay cellphone mo. Ada umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyo. Yak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. Maikawa ak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom. Ada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye! Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka dijay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngamni kita di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single tinobyom. Gawin Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya, kit nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amo na nga ad anak mo?
Wala muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat-naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rutan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mut I did not diramos yet. Na. I will wash my mut my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsurum ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit sa opya. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sopya. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tirik no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng tunay tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, Van or SUV? Kompormen, basta presentable. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko,
Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, ha? Wan anak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit diti trabaho na ijabrod ha. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya. Kasla cleaner mo diyang bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sakan to nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami ko nam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako tatang. Ay, Nanabibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kantumot laang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko.
Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano ije pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika, nanang. Aya, ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas, nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kas karina aya ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurada amakapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kang isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Sana jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam muya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na nga agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam muya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang jay nobyum Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul jay nobyum aya. 50,000 pesos, nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro jay nuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspasturak ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay?
Inton bigat tirabi inanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Kinapay ang nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka, ta sigurado ngamin adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakon nyo. Ay, kwa, binulod tinobyok nga afam, tatang. Sana bali tado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng, apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Wen, tatang. Ta nagka-problema ngamin di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sofia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmut iti social media. Anya. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijab road. Tako na apang lakad na itibisa na. Makitam. Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaran nak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw!